Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi Yacu Updates ni amakuru agezweho muri kino gitondo. Turi tariki enye z'ukwezi kwa munani 2025. Niba rero usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye yabona mu ba mbere. Rero ntago bigoye, ni ukureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho utegerezeho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Tudatinze rero hari umukunzi w'urubuga rwacu watwandikiye kuri WhatsApp aratubaza ati ese mwadushakiye amakuru ajyanye n'abaturage bishwe bakicwa na M23 ariko ngo bifite ahantu bihuriye na ambasaderi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo urimo gukorera mu Burundi, uwakoreraga mu Burundi. Hanyuma natwe ikintu twakoze, twashakishije amakuru ahagije, turaje tubigarukeho 5 kuri 5. wowe ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi bino biragenda bitangazwa. Aya makuru rero tugishaka amakuru twasanze bihuye n'uyu ambasaderi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Burundi, bihuye na FDLR, bihuye na M23 ndetse n'abaturage ubwabo nabo birahuye neza. Nanone turaza kugaruka ku ndege nini cyane ejo tariki 3 yazanye ibitwaro biremereye. Ni indege ya Turukiya yaje yikoreye ibitwaro biremereye, yikoreye ibisasu, yikoreye imodoka z'intambara, yikoreye ibikoresho by'ubwirinzi. Ibi byose rero turaje tubigarukeho, tunavuga ukuntu birimo biravugwa ko Turukiya nayo ubwayo yaba yatangiye kuza muri case ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Iyi ntambara rero irimo kugenda izamura umwuka utandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu bikomeye. Rero iyi ndege ikimara kugera Kinshasa, bahise bafata bimwe babizana mu burasirazuba bwa Kongo kuko ari ikibazo gikomeye cyane kiri. Turaje nabyo tubigarukeho 5 kuri 5. Rero wowe ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi muri aya makuru arimo kugenda atangazwa. Duhereye kuri iyi nkuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, ariho rero bigiye guhura n'ubwicanyi bwabaye bukozwe na M23. Biravugwa ko ejo kuntu byagenze, murabizi neza ko habaye ikibazo gikomeye cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma M23 ikaza gufata uduce tugiye dutandukanye two muri Warikare ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Rero habaye ubwicanyi bukomeye, habaye intambara ikomeye. Bivugwa ko rero M23 ije kurwanya cyangwa se guhiga abarwanyi ba FDLR. Nibura abantu 208 bishwe kiriya gihe bakicwa na M23. Rero byari mu murenge wa Binza, ni agace n'ubundi kafashwe na M23 kera, ariko mu minsi ishize baje kukirukanwamo na FDLR ndetse na Wazalendo. Rero bakimara kukabirukanamo, M23 yaragiye iritegura iragaruka, ije noneho kugira ngo ibirukanemo. Ikihagera yasanze FDLR na Wazalendo bose bamaze kugenda, bamaze kuhava, bitewe nuko basa nkaho batunguwe. Icyo gihe byabaye ngombwa ko aba FDLR baburira mu baturage, baburira hafi aho ngaho. M23 yabigenje gute rero? Yo yaravuze iti niki kintu twakora kugira ngo nibura dufate bano ba FDLR bahungiye muri bano baturage. Nta kindi kintu cyabayeho uretse gushukashuka abaturage. Baravuga bati rero mwebwe muze mujye mu mirima yanyu. Nuvuga ngo habaye umuganda rusange. Uwo muganda nibwo hakozwe inama, baravuga bati mwebwe nimuve mu ngo zanyu, nimuze mujye mu mirima, mujye mu kazi, muhinge. Hanyuma aha niho umutego washibukiye. Aha niho uwa mutego batezwe na M23 washibukiye, kuko
babateze ngo ni tactique ikoreshwa mu gisirikare ngo yitwa triangle. Ni gahunda abasirikare bakunda gukora iyo bashaka kugotera abantu hagati ku buryo batabasha kuba bacika. Rero abo baturage bose icyo gihe bararashwe kugeza ku bantu bagera kuri 208 bagapfira muri ubu bwicanyi bwakozwe, bazi ko barimo bariciramo n'abo barwanyi ba FDLR baba barasigaye, baba baraburiye muri abo bantu. Rero nk'uko ayo makuru bivuga, abantu bagera ku 169 barishwe bicwa urubozo nk'uko byagiye bitangazwa n'abagiye batanga ubuhamya. Rero kugeza ubu ngubu M23 yanze kubyemera, ivuga ko ibyo bintu bitigeze bibaho, kandi mu by'ukuri byarakozwe tugendeye ku buhamya bwatanzwe n'abagore n'abagabo bari barokokeye hariya. Rero abagize M23 baje ngo bahiga abarwanyi ba FDLR, bahurira hamwe baturutse impande zitandukanye, maze bagota abaturage bari mu murima, babashyiraho triangle ya gisirikare, hanyuma yatumaga nta n'umwe ushobora gucika. Rero hatangiye kwicwa abaturage ku mugaragaro. Barabafashe bamwe bababohesha imigozi, barasa amasasu, hanyuma bajugunya imirambo yabo mu mugezi wa Rucuru, nk'uko umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 wabashije gutoroka abivuga. Ubu rero ubu bwicanyi bwamaze iminsi 3, rero bwakwirakwiriye no mu bindi bice nka Nyabanira, Kisharo ndetse na Katwiguro, byose byo muri Binza. Raporo yo kwizerwa n'ubundi yakozwe na ONU, yabonywe n'itangazamakuru rya Reuters, cyangwa se yashyizwe hanze n'itangazamakuru rya Reuters, yemeza ko abantu 170 bavuye mu baturage bishwe n'inyeshyamba za M23. Ni ukuvuga ngo raporo yigaragaza ko abantu 170 ari bo bishwe muri kiriya gitero. Ibyo bikorwa byari bigamije kurwanya FDLR, umutwe wahoze ari igisirikare cy'u Rwanda kigakora jenoside yakorewe Abatutsi. Naho Bertrand Bisimwa we ari n'umuyobozi wa M23 yemeye ko yamenyeshejwe ibivugwa na ONU, ariko abihakanira ku mugaragaro, ahita byita ibinyoma, avuga ko azakomeza gutoza. Kandi ikindi cya kabiri, ngo bafite komisiyo y'iperereza imbere mu mutwe M23. Rero yavuze ko ayo makuru atayazi. M23 yafashe umurenge wa Binza muri itariki 2 Kanama rero 2025, ubwo yateraga kuva saa 1 za mu gitondo. Mu minsi mike gusa yafashe Kiseguro, Nyamirima n'Ishasha kugeza kuri Nyakakoma, aho bafashe uburobyi bw'ingenzi muri Edouard. Akimara kuhagera, M23 yatangije ibitero kuri Wazalendo na FDLR. Gusa ahangaha FRDC na FDLR ndetse na Wazalendo byitwaye neza, ku buryo icyo gihe hishwe abasirikare ba M23 benshi bagera kuri 90%. Nibwo tuno duce twongeye twigarurwa n'iyi mitwe n'igisirikare cya Kongo. Ubwo M23 yananiwe gufata abarwanyi ba FDLR, yahise ibuza abaturage kujya mu mirima. Ibintu byateje inzara ikabije. Rero byakomeje guhwihwiswa ko kuri ubu ngubu abaturage bo muri cyo duce inzara yabiciye mu mazu, kubera yuko batemerewe gusohoka, kuko FDLR yaburiyemo. Urumva harimo abishwe, harimo abakomerekejwe benshi cyane. Rero birimo biragenda bivugwa ko bitoroshye muri kariya gace. Twigarukiye ku ndege yo muri Turukiya, ni indege ya gisirikare yo mu bwoko bwa A400M, yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri. Yari ifite ubutumwa bwo gutwara ibikoresho by'intambara n'ibindi bikoresho by'ubwirinzi.
A400M ni indege yihariye ikoreshwa mu ngendo z'ubwikorezi bw'ibikoresho biremereye, haba ku rwego rwa gisirikare cyangwa mu gutabara. Iyi ndege ishobora gutwara ingano ya toni 37 y'ibikoresho bya gisirikare, harimo intwaro, imodoka za gisirikare n'ibikoresho byihariye byo ku rugamba. Ibi bigaragaza ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Turukiya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ejo nibwo ibitwaro byinshi byinjiye mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero bisa nkaho intambara igiye yatangira, kubera yuko haje ibikoresho bikomeye cyane, ibikoresho biremereye cyane byazanywe n'ubundi n'iyi ndege ya Turukiya. Muribuka ko twabasezeranyije ko turi buze kubihuza noneho na ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi. Ese ubu bwicanyi bwabaye bwaba buhuriye he? Ese byaba byaragenze gute? Amayobera ku kibazo cya Willy Murumba na ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi arimo kwiyongera, aho uyu mudiplomate yahamagajwe Kinshasa kugira ngo asobanure amakenga ku bufatanye hagati y'abakozi bamwe na bamwe ba ambasade na AFC, Alliance Fleuve Congo, umutwe wa politiki na gisirikare kuri ubu ngubu ugenzura igice kinini cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Abayobozi babiri muri ambasade ya RDC mu Burundi baregwa ibirego, batawe muri yombi kandi boherezwa igitaraganya mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ari Kinshasa igizemo uruhare. Bari mu ndege idasanzwe yakodeshejwe na leta. Kugeza ubu barafunzwe kandi bari guhatwa ibibazo na serivisi ariyo yitwa ANR, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ndetse n'iperereza rya gisirikare. Nk'uko amakuru agera kuri SOS Media Burundi abitangaza, nyuma yo kubazwa n'abayobozi be, ambasaderi yagerageje gusubira mu myanya ye cyangwa se mu kazi ke, ariko abuzwa kujyayo, agumishwa mu gihugu agumishwa mu mujyi wa Kinshasa. Ariko abantu bari kuvuga ngo nta kindi cyatumye agumayo, ibyo ari byo byose ashobora kuba yarafunzwe cyangwa se yarishwe, kuko yakaba yarashujwe mu mirimo ye, kuko nta wundi mu ambasaderi bari bashyiraho. Bivuze ngo ashobora kuba yarishwe cyangwa se yarafunzwe, nubwo bavuga ko yabajijwe bagasanga ari umwere, ariko akagumishwa muri Kinshasa. Kandi ikindi nta n'amakuru na make y'uriya mugabo arimo kugenda atangazwa. Rero icyo tukwemereye cyo nuko turi bugende tugukurikiranira amakuru 5 kuri 5 kamwe ku kandi, kugira ngo tumenye birimo biragenda bimuvugwaho cyangwa se bivugwa no mu karere k'ibiyaga bigari. Rero wowe ntujye kure, kora subscribe.